Ja sam se vratio. Igramo Glovu Hockey. Jedan player naravno. Easy. Cilj igre. Evo, igrate hokeja nekakvog. I ja sam crveni i upravo sam dobio gol. Čan, 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 čan. Ova muska za pozadinu. Čan, 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 čan. Zabio sam sebi gol, čan, čan. Ja sad gubi. Što gubim? Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Četiri, jedan za njega. 5-1 za njega. Ja ću ovo izgledati jako izgubiti. Nisam puno igricu igrao. Zato je ne znam. Fuck. I tako ja sad idem. Ja ti kažem, zabio sam 6-3. Jebote, zagledao sam se uzio. Tan, tan, tan. Ti, spomne kako se zovete za oni. Zove se te, pobjedio ste me. Ok. Jebote. Kama. 1-0. 1-1. Fuck. Ti znaš, dobar dan za oni, kako se zovete? Ja sam djeto 3 godine. Ovo nije bilo čuno. Nimalo. Nimalo nije čuno. Ovo je revenge. Tan, 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 tan. Pobjeda. A nova runda. Pobjeda. Dva. Fuck. 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 Ovo se meni hoću vratiti da dobije 2-1. P4. Dva me vodi. Izvinite, malo mi je promukao glas.
Nisam ja kriv što me ovaj pobjedio. Kako sam ja znao da ću me pobjediti? Ovo je zadnja. Onda idemo. Pam. Tam. I ovo je naravno serijal Mini igrica. Koja je ovo epizoda mini igrica? Nemam pojma. Mislim da ću igrati jednu dio mini igrica. Igrica se zove Kill Steve. Sam ja tu mislim da sam snimao. Ne, nisam. Ne, nije bitno. Ono snimač je kao za mini igrice. Napadno, tamo mi, go hokeja, ovo ti, tan. Pokušamo pobijeti, ali mi ne ide. Zanio sam sam sebi go. Ko zabiješ jedan go? Pobjednik. Pe. Ok, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ovo što ste gledali, vidimo se sutra. Nećemo se sutra vidjeti. Vidimo se uskoro. Vozdrav. Halo.